So ivideo le ngichaza ukuthi uma uFacebook wakho ungangeni namhlanje yini kwenzekeni yini okumele uyenze. So ngiyacela uma ufika la epagini ufike ulike le video bese uyasubscribe ikhona uzokwazi ukuthi ubone amanye ama-video. Okay bafethu, into eyenza ukuthi uFacebook wakho ungasebenzi ingoba bawuhackile. So into ozokumele uyenze ukuthi usende i-email ku-Facebook bese uzo-requesta i-pin abazokusendela yona. Leyo nto ke izobe isikusiza ke ukuthi ke ukwazi ukuthi ungene eFacebook wakho, because okwamanje ngeke uzukwazi ukungena, kunabantu abalukhunjayo abawuntshontshayo uFacebook. So bazama ukuthi bewu-reclaim. Into okumele uyenze bafethu ilula nje, uzofika u-email uFacebook, email yabo uzohamba back kuGoogle bese ubasendela i-message, isithombe sakho, umise inamba yakho oyisebenzisayo kona lo Facebook. So ngiyacela bafethu ukuthi ni spread le nto. Into okumele uyenze, ngiyacela ukuthi ningilike nisubscribe ama-video ngisazowadelela. Ngiyabonga.